Nshuti bavandimwe ba Sultan TV muherereye ku migabane itandukanye, reka mbahe ikaze mwe muri mu bikorwa bitandukanye, muri gahunda zanyu zitandukanye. Aya matangazo avuye ku mugwa mukuru Nairobi, akaba gusanze aho ngaho uri. Mumeze mute? Ndabizi ko muri amahoro, namwe mutari amahoro, poleni sana. Iraje bikunde kuri Mike genditwe Ntore y'Ubwami ni Kega hano kuri Sultan TV. Reka mbashimire cyane, nanabasaba gukora subscribe kugira ngo duhore dushoreranye. Iyo bavuze ngo tune in cyangwa se ndimo kureho urushinge, bivuga ko bije bishoreranye ari byinshi byiza, bitya iyo tubanye biba byiza cyane kurenzaho, tukamenya ko turi kumwe, maze mukaduha muri commentaire ibigenda n'ibitagenda kugira ngo tubashe kuba umuntu ushitse cyangwa se uba tumikira neza. Nuko gukorera abantu no gukorera Imana, niyo mpamvu nibereye hano. Yes, kuri Mike zacyo ndi kumwe na Shaka Olivier. Tuguha ikaze kuri station za Sultan TV, hasigaye tuganire. Nuko nubwo mvuze Shaka, abitwa bashaka ni benshi, bityo rero ibwira abantu badukurikiranye hanyuma dukomereze. Urakoze cyane. Jewe nitwa Shaka Olivier. Sanzwe nkunda kuvuga ko nitwa Shaka M Olivier. Iyo M ni Muhoza. Okay. Ariko ndi umuhungu w'umunyamurenge. Iwacu ni ku Runondo. Mwanyu no ku Runondo. Mumeze mute Shaka Olivier? Turakomeye cyane, tumeze neza, kandi wakoze kudutumira hano muri studio zanyu. Urakoze cyane. Nuko ni karibu mu kwisanzura, nibyo bize kutwereka ko wisanze neza hano muri station zacu, hasigaye utuganirire. Shaka, hari ibintu tujye dukora by'ubuzima rusanga mbere ko twinjira muri topic. Bwa buzima tuza kwisangamwo mu buzima bumwe n'ubundi cyangwa se munsi ya buri munsi. Nizihe regulation cyangwa se amategeko akwiye kugenga umuntu wambaye costume? Umuntu wambaye costume ubusanzwe hari ibintu byinshi nkunda gutekereza. Yego, ni ibitekerezo nkunda gutekereza kuko nanje hari rimwe na rimwe ndayambara. Yego. Akenshi umuntu wambaye costume akwiriye kwigengesera kubera ko ubundi costume ikunda kujana na cravate. Yego. Agira protocol ifite ukuntu bigenda. Tukwiriye guca hariho hose kuko uciye hariho hose boyikunigisha. Ciye muri quartier uhura n'umuntu cyangwa ugakandagira inyanya ziwe, niyo ya mbere yosingira. Uvuga ngo umuntu wambaye ikindi costume n'umwambaro usanga ari umwambaro w'icubahiro. Yego. Tukunze kubonana abantu nyine ba ministre, aba pasteri, abantu ni official, ni kintu officiel. Ni officiel. Rero niyo mpamvu kwiriye kugeza agaciro kacu. Kwiriye kuba ufite nibura uri mu modoka yawe. Ariko ugiye kubyigana muri matatu cyangwa kubyigana muri bus bizogorana. Uhuye n'umuntu wanyagiwe wambaye costume, tudabora amategeko ya costume yamaze kunyagirwa abari umwenda kero wapfuye, kubera ko ntabwo costume bapfa kuyimesa uko ubishakiye. Hari ababigenewe, hari ibyuma byabigenewe kuyimesa. Ngo rero iyo wanyagiwe, kunyagirwa byonyine ni kosa. Byonyine ni kosa. Ni ihe shati itakwambazwa costume? Bivana, hariho amastile. Usanze nk'umuntu wambaye ishati y'igitenge, wasonesheje igitenge ntiwayambaza costume. Hariho amashati baza bita amashati officiel nayo nyine yo kwambaza costume. Uvuga ngo iyo ushizeho cravate iraboneka nyine ko ari byo yagenewe. Ariko ikoti warishizeho none wasonesheje nk'ishati y'igitenge, urumva byojana gutese. Ntabwo byajana. No, nibyo twakiraho ni knowledge ya buri muntu wese kugira ngo twungurane ibitekerezo. Shaka muri congregation runaka, mu bukwe cyangwa muri party runaka, bikaba ngombwa ko haba self service, ni ihe nyifato wabona ku muntu ugahita ubona ko atari umunyakizungu? Ni igihe ubona ko ibyo ashiraho, ibyo yarura, kwanza ntabikunda, ntari buze no kubirya, ariko gusa kubera ko bihari akabishiraho. Muri kumeza, muri gufungura, niko umuntu yakora ukabona ntago bikoresheje ikinyabufura ndetse n'ikizungu mugabo?
muri kumeza muri gufungura ikintu ubanza kureba umuntu ubanza kureba ese yamenyereye kurisha ikiyiko cyangwa ifurusheti n'icyuma ureba uhita ubibona iyo utabimenyereye nta n'impamvu yo kwirwa urwana nabyo ukaraba nimba ari umutsima ugakaraba nimba atari umutsima nawe ari ibindi ukabanza ukareba ababimenyereye ukareba ukuboko yafashemo ifurusheti n'ukuboko yafashemo aragapana gusa kubivanga. Ikindi kira kabiri ukwiriye gufata gusa ibikubangukiye hari umuntu ubangukirwa n'imoso hakaba n'undi ubangukirwa n'indyo ni ukuvuga ngo aho ubangukiwe niho wofata ikiyiko aho ubangukiwe niho wofata icyuma. Asante sana. Hari igihe by the way ko ari kudutegera hari igihe umuntu tujya ku meza ugasanga ikinyabupfura ntabwo gihari mu buryo bumwe n'ubundi. Hano twavuze ko tuzagenda dukeburana mu buryo butandukanye kwifashisha akantu sorry cyangwa excuse me mu gihe ukoroye ni byiza gushiraho ukuboko ni byinshi ni protocol. Ariko igikemura byose ni kimwe no kubanza kwitonda kugenda gahoro ukareba uko abandi bari babigenza. Ubushize nagiye aba no mu ikanisa aho batanga ameza hari abantu banywera ameza icyarimwe kabaho n'abandi iyo bayiguhaye iyo baguhaye umubiri wa Yesu uko tubyita uhita wirira ariko hariho abandi barindira. None rero iyo baguhaye ukwiriye kubanza kurindira communique ariko wowe iyo utamiye kandi abandi baza kurindira bisa nkaho wakoze amakosa kandi uri culpabilize. Niyo mpamvu rero ukwiriye kwitonda tubuza amategeko y'aho hantu ese biza bigenda gute aba bantu kandi bivana n'igihugu bivana na miliye muri Kenya wenda biza bigenda gutya ntuzi muri Kenya bakwiriye kuguha ibyo ukabimara ku isahani yego niyo mategeko ariko hari ahandi iyo bimaze ubura umutura kera ntiwahazi nta kinyabufura ntiwananubona hazi imfura ntizimara ibyo ku isahani ariko ino hari aho nagiye barambwira ndabirya ndabisigaza barambwira bamabanzanira take away ati ibi ngibi rero urabitwara uri bubitahane ariko ni byiza ni umuco wo kutica nabi ni byiza cyane kandi bigira icyo bidufashije mu buryo bumwe n'ubundi. Shaka umaze iminsi myinshi cyane ku muhanda ubwo icyo mvuga wacyumvise ariko twese tukigera ku muhanda hari ikintu cyatugoye. Hari n'igihe waba uri umunyamujyi w'Uvira ariko wagira Bujumbura akaba nk'utuntu tugucanga ni nk'uduki wagiye ubona twenda tugora abantu batandukanye mu mujyi. Mu mujyi cyane ikintu kigorana iyo ushitse cyane iyo ushitse mu gihugu amafaranga arakugora amakuta azagorana. Hari igihe usanga inote y'ibihumbi 10 iwanyu ahandi ari inzu ahandi ari izo inoti ibihumbi 10 ari ikibanza noneho wewe ukazugira ngo ya note y'ibihumbi 10 uko ikoreshwa iwanyu niko birukomeza. Ikibanza cya mbere kigorana ni inoti kigira kabiri ni moyen ya transport moyen ya transport iragorana kubera ko usanga uburyo abantu bagendamo dufate mu Rwanda dufate muri Congo biratandukanye cyo kintu rero gikunze kugorana. Ikindi caga tatu ni ibiryo biza bigorana. Hari usanga iyo utaramenyera sukuma irakugora n'igihe gutera stop iyo utaramenya uburyo abatekana amavuta menshi cyangwa makeya birakugora. Ibyo nibyo nkunze kubona cyane bigorana. Ibindi wagenda ubaza cyane bijanye n'amakartier uko umujyi upanze. Urabona hariho abantu hari imijyi idapanze neza hakabaho n'iyindi ipanze neza bakubwira neza umuntu akakurangira ati uragira kuri iri barabara nomero iyi ukagenda neza ugashika ariko hakaba handi bisaba ko umuntu aguherekeza akakugeza mu bote ariko hari abantu bavuga ngo mu mujyi inzira nimwe gusa yo no kubaza
oya ariko hari ikibazo icyo utazi urabaza ariko ntabwo ushobora kubaza ukabigwamo igihe wabajije nabi ushobora kubaza ukabigwamo hari igihe ubaza umuntu akamenya uwo uri bakamenya naho uvuye ugahita umubwira story yose ko ari bwo bibaye okaziyo rero yo kukwiba akagukuraho ibintu byose mujyi niko bigenda kandi ariko ubu nyine mu mujyi bivana ariko ubu nyine byaroroshe ubuse ari umuntu wo bukibaza ubundi aho agiye telefone Google Map irabikwereka ikakuyobora ikahagugeza kuba aho ugiye hari muri Google Map muri map indani sase hose haba kuri map kuko wanditse ngo ku runondo muri sepake ntabwo yahabona reka twinjire muri topic urakoze cyane Shaka Olivier tukuzi nk'umulegend wagiye onea twakumvishije kuri radio Byizigiro tukumva ku ma radio zitandukanye tukuzi ku bihangano tuganira mu myaka yashize wambwiye ko indirimbo ya mbere yaburiye muri 1998 abana bavutse icyo gihe ngubu n'abagore abandi n'abagabo ubwo urumva ibihangano byawe bimaze igihe biri hano hanze wakoze akazi mu isi ya gospel ugakora igihe kirekire hari abandi nk'abankomezi mwaririmbanye hari Adonise twabonye muri One Nation tukababona muri sector navuga muri iyo ni topic nziza kandi yagutse ndetse utavuga mu mwanya mutoya ngo uyirangize kandi bivana n'uburyo uhaye bivugamo igihe bivana n'uburyo uvuze igihe okay igihe rero ni igihe c'est le temps urumva rero uku nuku turi mu gihe kera turi mu gihe cacu ubu turi hano kuri izi microphone no muri studio turi muri kino gihe igihe rero ni igihe icacu nuvuga ngo ni generation cyangwa ni nabyita gute nabyita ko ari mu gifaransa bazavuza ngo ni le temps ni igihe nyine rero icambere cyo umuntu akwiye kumenya ko turabo mu gihe turabo mu gihe kuko iyo umuntu ari uwo mu gihe akwiriye kumenya icyo bita les priorités kugira ngo aze kubikora ari uwitwa simwibuka neza ariko ngira ngo ni Loli Daskal wavuze ngo ntabwo ushobora gukora neza mu gihe tushobora gukora neza mu gihe utarashizeho ikintu cyitwa ama priorité sinon tu risques de ne rien faire hariho niyo mpamvu ukwiye kumenya rero ko turabo mu gihe hariho umwanya wo gusenga hakabaho umwanya w'ikiganiro hariho umwanya w'intambara hariho umwanya wo kubaka no gusenya ibyo byose ukwiriye kumenya ko ari ibyo mu gihe nibyo rero hanyuma rero
mu magambo make cyane nashobora kubwira abantu nuko igihe tudaboro dukozwe mu gihe yego ibyo wari ubizi ko dukozwe mu gihe nous sommes les matières du temps ni ukuvuga ngo nimba igihe kidahari natwe ntiduhari nyamara turahari ni ukuvuga ngo igihe kirahari iyo ni ya syllogisme ivuga ngo tous les hommes sont mortels or nous sommes les hommes donc nous sommes mortels ni ukuvuga ngo tuzopfa bivuga iki rero ngo dukozwe mu gihe nous sommes les matières du temps ubu se igihe ubusanzwe kitwizingiyeho yego ntaho twatandukana n'igihe kitwizingiyeho none se ninde washobora kugihagarika ninde washobora guhagarika igihe ninde washobora guhagarika technology hano kugira ngo bidufashe mu gihe Ecclésiaste 3:3 il y a un temps pour tout un temps pour toutes choses sont les siens kuri kabiri un temps pour naître un temps pour mourir un temps pour planter un temps pour arracher ce qui a été planté gatatu un temps pour tuer un temps pour guérir un temps pour abattre un temps pour bâtir kane un temps pour plaire un temps pour ibyo ni ibihe buri kintu cyose gifite igihe buri kintu cyose gifite igihe niyo mpamvu nakubwiye ngo turi matière twizingiye ku gihe ubu se ninde wahagarika igihe ninde wahagarika ngo sinsaze ugomba gusaza ninde wahagarika ngo sinsaze ninde wahagarika technology ninde wahagarika ngo isi ntiyihute yego nuvuga ngo rero hariho ibintu utashobora guhagarika rero uko utoshobora guhagarika ubusaza bwanje niko utashobora guhagarika igihe ni ukuvuga ngo njewe n'igihe bitwizingiyeho hanyuma nje nawe n'abandi badukurikiranye bafite uko bahamagawe mu buryo bumwe butandukanye bari muri sector zitandukanye nk'ubu nge ndi muri ibi ndi hano mu buryo bwo kumurikira rubanda abandi n'abaririmbyi nkawe n'abandi twamenya dute ko turi mu gihe buri gihe duhorana ibyifuzo ndetse n'icyizere ko ejo ari sawa hazaba ari sawa ariko rimwe ugasanga aho tugana atari sawa twamenya gute ko turi mu gihe cyo gukoreramo ndetse nuko twakibyaza umusaruro nk'abari mu gihe cyabo icambere ugomba kumenya nuko ugomba kumenya ko igihe kidahoraho kirashira igihe ntigihoraho nta deuxième chance ku gihe ibaho hariho abantu bakunze kuvuga ngo iyo umuntu yakoze ikintu ndigikora akavuga ngo urumva ngo ntabwo nyine ngo cari igihe ngo canje oya reka nkubwire wari uzi ko ushobora kuba ni example ushobora kuba warataye ikirato ahantu noneho umuvu ukaza ukakizana ushobora kurangara kikagenda bwaca hakazoza indi mfura ikazogwa ikazana ikindi wowe ukavuga ngo okay ngo kijya ngo ticari canje oya nuko warangaye kiragenda ariko caragiye iki n'ikindi mu yandi magambo igihe ntabwo gihoraho niyo mpamvu ukwiriye guhora uri maso Paulo yaravuze ngo dukora igihe gikwiriye ngo nigi mu gihe kidakwiriye birumvikana rero ukwiriye kumenya ko uri uwo mu gihe kandi ico gihe kigihoraho igihe kidahoraho rero ukwiriye kuba maso kugira ngo uhore witeguye mu gukora muri ico gihe yes uhore witeguye no kuvuga none nyuma mbere yuko none se yandirimbo twavuze ngo yararirimbye ngo igihe gihita vuba kandi ngo gihita cihuta kandi kukigahita benshi bapfa ariko yasubiye ngo batamenye umukiza nibyo dukwiriye gukora mu gihe cyacu dukwiriye kuba maso kuko igihe ntigihoraho yes igihe ntigihoraho twe nk'abato kandi buri muntu wese afite igihe cye afite igihe cye igihe ntigihoraho kandi buri muntu wese afite igihe cye wakimenya gute wamenya gute kuri mu gihe cyawe ku rugero nk'igihe mwari oneya mwari mufite ama live recording n'ama live concert ngira ngo muri mu bambere babikoze muri industry ese ntimwari mufite icyizere ko mu gihe technology zaba imaze kugera ahantu hose ko muzaba nanone still mukiri muri wa murimo mwamenye gute ko muri mu gihe cyanyu
kandi igihe ko gihita kitagaruka. Neniki wabwira twebwe abato turimo duhaguruka muri sector zitandukanye kugira ngo keeping igihe tukikoreremo nk'igihita nk'ikitazagaruka? Igihe ukuntu umuntu akimenya icambere cyo kubera ko igihe buri muntu wese afite igihe ciwe kure gusa ibindi bingana. Yego. Hari umwana uvuka uyu munsi agapfa. Yego. Hakawundi umara usaza akagira imyaka nk'iyacu. Yego. Rero ibihe ntibingana. Yanyu nayo iracari. Ariko buri muntu wese agira igihe ce. Gusa nuko ibihe bitagira ute bitangana. Kandi buri muntu wese atanga umusaruro bingana n'igihe ciwe. Yego. Uti rero umuntu amenya igihe ciwe gute? Yego. Hari ibintu byinshi bikwereka ko uri mu gihe cawe. Ariko bimwe na bimwe ndabivuga mu rwego rwa gospel, urabizi ko turaba Kristo. Yego. Ukwiriye gusenga Imana ikakubwira ico ugomba gukora. Ikindi kigira kabiri, turi abantu nakubwiye ngo tugomba kugira, turi abantu bafite ubwenge bakora les priorités. Tout d'abord iyo utazi n'amatala yawe ntiwamenya no gukora mu gihe cyawe kubera ko utarisobanukirwa. Fast ugomba kumenya talent yawe. Ukwiriye kumenya talent yawe, ukwiriye kumenya ico ushoboye, ukwiriye kumenya n'ico udashoboye. Ico ushoboye rero ukwiriye kumenya ko ukwiriye kugikora. Ukwiriye kugikora ryari igihe cyo cyose utekereje kugikora. Ariko shaka hari igihe namba mfite talent irenze imwe. Nk'ubu ngubu naba pasiteri, naba gapita, naba umunyamakuru. Icyo kitanyorohera. Ariko reka nkubwire muri ibyo byose hari ikirenze ikindi. Yego. Hari kibanziriza ikindi. Yego. Kandi ico ntuzi nk'ubu nyine reka ngowe nk'urugero. Wavuze uti umuntu ashobora kurimba muri saison ye akarimba mu gihe ce akarangiza akaja mu bindi. Kandi ico gihe agafasha imitima y'abantu. Imana ikaba yaramugeneye gusa ico muri ico gihe cyo kuririmba. Sawa. Uravuze turero ushobora kuba ufite, ushobora kuba uba pasiteri uzaba, ariko hari bimwe ubusanzwe bifasha icari gisanzwe ari gikuru muri wowe. Sinzi ko wumva. Niyo mpamvu mu gihe cawe ukwiriye kumenya les priorités. Ukamenya ico ubanzirizaho n'ico uzohekerezaho. Wenda nkuko kwanje wenda nzahekereza mu kwandika ibitabo. Kuririmba hanyuma uyu munsi wa none wenda ntubona ko utangiye kumpamagara mu biganiro byo gusobanura. Ubutaha ejo bundi bazompamagara mu bindi. Ariko byose ntuzi ngo wamamagaye muri iki kiganiro kuza gusobanura. Sinigeze nanga kuko nabonye ko ari gihe canje cyo kubikora. Nanone iyo umva inzira ya mbere no kubanza kumenya les priorités. Yego. Ese ukwiriye kubanza kumenya kwanza ico ushoboye n'igiki. Ico udashoboye n'igiki. Ibyo ushoboye gukora ubikora ryari. Nuko. Hanyuma nanone muri cya gihe gihita hari ico Imana yaturemeye. Kugira nta muntu udafite talent. Kandi nta muntu udafite talent yafasha abandi mu buryo bumwe n'ubundi nawe yo namwubaka. Ese talent tukwe nk'abato tuzifite, ariko guhagurukana talent ntago byoroshe. Hari igihe uhaguruka ama obstacle akaba, hari ama talent asaba financement nyinshi. Ikindi ugasanga nanone still hari talent zimwe muri family usanga zitari supportive cyane. Nk'umunyamaryogo baza kumenya iwabo ko ari umunyamaryogo by calling ageze kure. Ese bamwe bafite ama talent zitari supportive mu mafamiye y'iyi community yacu, ibyo babigira gute? Ese ni ngombwa ko famille gusupportinga? Erega talent yo nyine gusupportinga. Reka nguhe nk'urugero. Talent yo nyine gusupportinga. None nimba afite talent y'ubunyamakuru. Kuri ico reka nze nkubwira ijambo. Ubusanzwe igihe gisa na nyiracu. Yego. Urabyumva? Kandi nyiraco ninde? Nyiraco ninde? Ni wowe n'Imana. Yego. Kuko Imana nitanga igihe kuri wowe. Birumvikana? Yego. None rero umuntu wa mbere ukwiriye kunezeza mu gihe ni Imana. Ikindi iyo mpano ukoresha ufite ni Imana yagize gute yayiguhaye. Si ngombwa ko abantu bagusupportinga. Imana igusupportinze tayari abantu baba bagusupportinze. Ariko ukize ngo ugende ngo abantu ngo ari bo bagusupportinga, abantu se nibo bagwaye iyo mpano. Erega ikibazo ahubwo nuko Imana tuzoriyanta nabi. Yes.
tuzikoresha ni gute twazorienta neza kandi zikatugirira umumaro ndetse zikagirira umumaro n'abantu nuko tukwiriye kumenya ko zavuye ku Mana twarangiza tukazikoresha ibijanye no guhicubahira Imana. ese hari talent itaravuye ku Mana hanyeye wayikura ariko ikibazo nuko yiguhaye none se umuntu aguhaye imbunda yo kuja guhiga warangiza ukayirashisha umuntu uyikoresheje neza se Imana ibikurimo gusetsa abantu nibyo ni Imana yarayiguhaye hari kugiye kubasetsa mu bintu by'urukozasoni ubwo se ubabashike ngo uwavuga ngo ni Imana yayiguhaye hoya kwiriye kubikora mu buryo bwo guhesha Imana iki icubahiro. Yes, okay, tugomba kubikora ku bw'icubahiro cy'Imana. Hanyuma nyuma yo kumenya ibiturimo tukamenya gukoresha time cyangwa se kuba mu bihe byacu, ni gute ibyo bihe bya bigufi cyangwa birebire byadusigira inyungu twebwe idufasha hano ku isi mbere yuko mu ijuru dushika tugahabwa atagira ubuzima. Icambere cyo tugomba kumenya tuzabazwa igihe uko twagikoresheje ku Mana, tuzabazwa igihe Imana yaduhaye igihe kandi nakubwiye ngo buri muntu wese afite igihe cye ibihe gusa ntibingana ariko umuntu wese afite igihe cyiwe kandi umuntu wese azobazwa igihe icyo yagikoresheje mu gihe cye. Mu by'Imana rero izotubaza izatubaza icyo twakoresheje ni giki igihe Imana yaduhaye twakoresheje twagikoze mu iki. Niyo mpamvu usomye mu byakozwe n'intumwa havuga ngo Dawudi amaze gukora mu gihe cye ngo arasinzira ngo ashirwa muri bari basekuruza ngo arasinzira. Bishaka kuvuga ikirere cyo rashatse kuvuga ngo wumva ko Dawudi we yakoze mu gihe cye. Bibiliya ntiyandika ngo yarapfuye ahubwo yarasinziriye. Nuvuga ngo nimba ushaka gusinzira nimba ushaka kwitwa kutapfuye ukwiriye gukora mu gihe cyawe. Ukwiye gukora ugakora mu gihe cyawe kuko Imana yarakiguhaye kandi nusinzira ntukore uzabazwa igihe. Business ejo hashize yari isa nkaho itandukanye n'umwuka n'ibintu by'umwuka cyangwa by'iyobokamana, ariko ubu ngubu no mu iyobokamana business ni ubuzima. Kuko business tubaranga amafaranga kandi amafaranga niyo tubeshejeho hano ku isi mu buryo umwe aradufasha kandi ke kuvuga ko tubeshejeho. Ni gute muri talent zacu nyuma yo kumenya talent ziturimo tukamenya ko turi mu bihe byacu yo kubikoresha, ni gute twakora ndetse bikadusigira amapato mbese tugacuruza iyo impano gukorera Imana birimo business. Erega nta kintu na kimwe gifasha uburyo bwo kubaho bivana gusa n'uburyo wabikoreshejemo bitava ku Mana. None se amafaranga ntakenewe mu bwami bw'Imana? Niyakenewe cyane. Nta urusengero ntirwasa neza rutashowemo amafaranga. Ni nayo mpamvu dutanga ibya10 tugatanga amaturo, nta kindi ni ugusapotinga umurimo w'Imana. Rero business ikozwe mu buryo bwiza byanga byakunda Imana irayisapotinga kuko ni resource ivamwe amafaranga aza gusapotinga umurimo w'Imana. Hari ibintu bisaba amafaranga bidasaba no gusenga. Hari ibindi bisaba gusenga bidasaba iki bidasaba amafaranga. Ariko amapepo ntago yabwira amafaranga ukwiriye kuyasengera. Aho uburyo bwo gushaka amakaratasi yo gushaka amaviza ndi waje kubisengera no gushaka amakaratasi ukayadepoza muri ambassade warangiza ukuzuza ibisabwa ukagenda. So kuza ngo nza nkunda kubona so gukorera igitaramo umuntu aje ngo nibamusengere ngo azogende hanze ngo cyangwa iki, ariko mbere yuko wanamusengera ukwiriye kubanza kumubwira ibisabwa akabishaka ko ndi wakwicara gusa ngo bigusange mu hari ibisabwa. Nk'ubu nasenga ngo nzaba umuzungu gute wabikora Imana yorinda igaruka bitarakunda. Rero icyo nshatse kuvuga ni iki business yose ikozwe mu buryo bwiza Imana
irayisapotinga akazi akariko kose ubundi kuramya Imana no kwihimbaza ni ukuba umwizerwa ni ukuba credible mu kazi kariko kose ukora uhaye uramya Imana kandi wayihimbaza nimba uri muri business ukayikora neza uhaye Imana icubahiro kandi hariho n'abantu bashobora guhindurwa n'iyo business yawe wakoze abo mukorana bashobora kumenya Imana kubera ico mukora rero je nkumva ico warumbajije dukwiriye wanashaka Bibiliya se ndivuga ngo udakora ngo ntakarye kandi iyo utariye niyo finale umuntu wimye ibiryo niyo finale n'imfungu izirye twiga se kugira ngo tugire gute si kugira ngo tumenye principe z'isi no dukore kugira ngo tubeho aho rero aba ni Bibiliya dusoma turiga kugira ngo tumenye uburyo dusoma Bibiliya yego kandi tukayigura kandi ntiboyigwa kubusa kandi kubera ko bari abantu bafite ama imprimeri n'abari abandi bose bafite niyo masosiyete akize urukuta ntago gwirukanye umwuka kandi ni ibintu bikorana ahubwo rurawuzana ndetse mu bwami bw'Imana niho ahubwo rero amafaranga arawuzana amafaranga azana umwuka yabayenga none se bo ntawa ariko birafasha umunyamwuka ufite amafaranga ntiyagushwa nakamunyuzeho nakaje kose umuvuga butumwe ufite udufaranga twiwe ntago yagurwa n'uhushutse wese sibyo ndetse n'abarya bwira ubutumwa ababera ubutumwa ataranabumbura igitabo kuko ababera igisubizo ubwo amafaranga ni ingenzi reka tuyashake nuko ariko tuyashake mu buryo bwiza mu buryo butarimo uburiganya mu buryo butarimo shortcut tuyashake mu buryo bwiza kandi bizatugira n'umugisha apana kuri twe gusa no kuri generation zacu kuko ico umuntu abiba ubusanzwe ni naca azasarura iyo ubibye urukundo usarura amahoro iyo ubibye urwango usarura intambara iyo ubibye urwango usarura intambara birangiza ari ucuye bagukubise isasu cyangwa ariwe bipfiriye nitubiberera amahoro kugira ngo navuga bidufashe dushaka amafaranga nk'uko waruvuze tuyashake mu buryo bwiza kandi nitwayabona tuyakoreshe neza sembo serviteur ariko baragashyiraho ngo mauvais maître ku muntu utabaye vigilant udufaranga twakwigisha navuga indi myitwarire itari myiza ubusanzwe amafaranga yo ushaka kumenya umuntu ujye umuha amafaranga niho umenya iyindi version yiwe ariko wewe waranayatunze shaka ufite mu experience arayatunze warayatunze warayatunze uri mu bantu bakoze ibitaramo byishuka mbere uri mu bantu kuko mu byukuri amafaranga narayabonye sinabonye menshi ariko nabonye ayandi wanashaka yompindura cyangwa njewe nkayahindura okay no kubwo turi kuganira ku gihe hanyuma turimo tugana ku musozo twe abato turi gukorera mu gihe mu byukuri mbere na mbere no kwimenya hanyuma niyihe nama wabwira abantu nta muntu utarahamagaho nuriya wicaye nuriya wagize ubwoba ni za taranto bamwe bazihawe ngo barazihamba ngo nyirazo ataza kuzibaza agasanga barazikoresheje n'abandi barazicuruza zimenekamo izindi nta muntu utarahamagawe ariko hari abagiye bananirwa mu duce dutandukanye bamwe bananirwa bataratangira abandi bananirwa baratangiye abandi bahura na obstacle bano bantu bose bamaze kwitahura ko hari icyo bahamagariwe wabagira iyihe nama ni niyihe message wumva watanga mu buryo bujanye n'igihe wahaba dukurikiranye ikico novuga kubijanye ngira abantu inama urubyiruko cyane muri iki gihe Rick Warren yaranditse aravuga ngo ndabivuga mu gifaransa ngo par rapport à l'éternité la vie est extrêmement courte la terre n'est qu'une résidence temporelle no kuvuga ngo turabigiye gitoya turabakanya gato twoye kwihambira ku byisi hariho ukuntu umuntu mubona ugasanga iwe n'isi tiwamenya kubatandukanya ni ukuvuga ngo ibintu zose akora abikora gusa ku nyungu ze bitarimo inyungu z'uwundi muntu ukwiriye kumenya kuri uwo
mu gihe gitoya turaba akanya gatoya Yeah. dukwiriye gukora iyi si tuzayivamo ntuzi iyi si ubusanzwe dufite hariho icyo nabwira abantu bakwiriye kumenya ko turabo mu bihe nka bitatu Yego. icya mbere ni igihe uba uri mu nda ya mama wawe Yego. icyo gihe ntuzi umenya ariko uba uriho Yego. ariko ntumenya igihita igipfa n'igikira Yego. iyo umaze rero kubaho ubu ugize ikindi gihe cyo kubaho ni ukuvuga ubu uravutse Yego. kuzogeza upfuye ni ukuvuga ngo ibyo dukora muri kino gihe Yeah. uvutse kugeza upfuye nibyo bizoduhesha kubaho muri cya gihe cya Rick Warren yavuze ngo cya eternite urabyumva cyo kudapfa kiriya nyine cya gihe buriya buzima bundi ibi rero bizaguha ibyo wakoze muri iki gihe Yeah. ni nabyo bizaguha kubaho muri kiriya gihe kindi waramaze gupfa rero tumenye ko muri iki gihe Yego. ni kigufi ntawe uzorama ngo ageze imyaka 1000 aya aho kurama ntibirimo ntawe worama ngo ugeze imyaka 1000 yeah. kandi nubwo wamara n'iyo 1000 toujours uzopfa rero twoye kwihambira n'ijana n'ubu ryaragoye twoye kwihambira ku by'isi Yego. dukore neza dukore tugifite uburyo tugifite umwanya Yego. dufashe abagowe dufashe imfubyi dufashe abapfakazi kuko ibyo ufite Yego. wabikoreye muri kino gihe kugira ngo bizagutunge muri kiriya gihe utazoba ukiriho Yego. niyo mpamvu batubwira ngo nidukore butarira indi version ikavuga ngo nidukore iminsi mibi itaraza ubu munsi turi bato ariko ejo tuba turi abasaza umubwiriza ntuzi ko yavuze ngo ujye wibuka umuremyi wa minsi y'ubusore bwawe ejo utazavuga ngo ibisinejejwe nabyo urabyumva ukwiriye gukora mu gihe cyawe nta n'ikintu kitari muri bibiliya nta kintu iby'isi byose ni ubusa iwe ngo yabyirutse inyuma ni nko kwerekwa ngo nyuma y'umuyaga nyuma y'umuyaga arabyirukira ariko nanone gukurikira umwami Yesu uzi ko hari aho yanavuze ngo kwiga cyane ngo birusha umubiri ngo kandi ngo kwandika ibitabo byinshi ngo yaravuze ngo kwandika ibitabo byinshi ngo ntibigire iherezo ngo kandi kwiga cyane ngo birusha umubiri kwiga cyane birusha umubiri nabona umubwiriza erega n'ubundi uza wiga cyane ariko finalima amaherezo anzerema ikabona umwanya reka tugushimire Shaka ku bitekerezo utanze kubwo kuramira igihe no kumenya gukorera mu gihe na buri muntu wese kumenya ko igihe gihita nuko dukore nk'abatazabaho ejo ariko dutekereze nk'abazahoraho kandi tucubahirize twubahiriza n'igihe kubera ko dufite ibindi tugomba gukora kwiriye gukora iki ukabanya ngo igihe iki kirangire cyo gukora iki giye gukora ikindi ariko ntugakora ikintu mu kindi gihe mu gihe kitari icacu ikintu mu mwanya wacu nibwo uzomenya kumenya gukurikiza icyo twise amapriorite urakoze cyane reka tugushimire dushimire n'abadukurikiranye dushimire ibitekerezo utanze n'undi wese wagira ibitekerezo bihawe ikaze kugira ngo turebere hamwe icyadufasha ndetse no gukeburana mu buryo bumwe n'ubundi uri senior muri ubwo buryo hanyuma no gukorera mu gihe biba byiza bitugirira umumaro ndetse n'ejo hazaza katugushimire Shaka murakoze cyane mwagize neza kuntumira reka tuzasubire tubonana ubutaha wenda ku indi topic nimba ngiriwe amahirwe yo gusa kugaruka hano thank you urayafite Imana ibamugisha nanga mugira umugisha